Ngiyababingelela bonke ke babukeli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sisekhona ke la sinemkhankaso la kule nyanga le ya June njengoba kuyinyanga yebantu abasha. Kuba nalokuthi sibe nayo inkonzo yebantu abasha futhi nangalavangelini. La kuye kufundiswe khona umuntu omusha ngevangeli ngoba livangeli libalekile kakhulu nakubantu abasha kuye wonke umuntu kungakho Jesu noma uMpostoli Paula asho athi uNkulunkulu uyathanda ukuthi bonke abantu bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngakho ke lokho ke siba naleti inkonzo ukuthi umuntu omusha afundziseke alathi iqiniso levangeli ahambe ngalokufanele inkosi. Manje sikhona ke la ke babukeli nani bantu abasha nonke lenithola kolomlayezo ungewethu sonke bantu abasha. Sikhona la sinaye umholi webandla le-Evangelical Gospel Church lophethe nathi tindzaba letimnanzi tebantu abasha nekulanza ukuthi kubaluleke ngani ukuthi umuntu omusha afundziswe. Njengoba akhona ke la phakathi kwethu akahambi yedwa khona nebafundisi labakhona la nabo labatawube bayidingidza lendzaba ikhulunywa ukuthi kahle kahle umuntu omusha kumele aphumelele kanjani evangelini. Into baniketa ke manje kuleli thuba ngiyoqala ngayo umholi ukuthi asibingelele abantu abasha egameni lika Jesu. Siyabonga bonke balaleli abakhona endaweni ngokuhlukahlukana kakhulu nabalaleli iVoice nabalaleli noma wuphi umsakade ngoba le channel yethu si-connecte endaweni zonke. Njona ngesonto sasicala inkonzo yabasha itaze iphele kusasa ngesonto iyobe seyiphela-ke. Manje namhlanje sibe nenhlanhla ukuthi siyisakade emoyeni bayibone bonke abantu nabanganayo ma-TV kodwa bayiswe emsakatweni weVoice. Ngakho siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sibonga nje ukuthi naye umfundisi Lunga sinaye namhlanje ngakho siyabonga kakhulu. Eyona indaba lenkulu sithe masilethi phasi sesilungiselela inkonzo yabantu abasha kwafuneka sibe naso sicubulo sale nkonzo yabasha. Yesicubulo sasilapha encwadini yabaseFesu isahluko sika 5 verse 14 ethi ngaloko ke asicaphelisise siphaphame ngoba abantu abasha bayalala. Nengizinto ezilalisa abantu abasha omnye ukulaliswa nje nangugqotha akagqoki kahle abone labanye ngathi bagqoke ngcono abese uyalala emphefumulweni wakhe alahlekele inkolo. Manje namhla sizolandela kakhulu ukuthi siyini sizathu esibangela ukuthi abantu abasha sibafundise. Sinazo inhloso noma izindlongo zokuba sifundise abantu abasha. Uma sifunda apha encwadini yabaseKolose sibona uPaula ekhona lapha eRoma uyezwa ukuthi ibandla laseKolose lamukela ivangeli wase banemthwalo ukuthi ngaphambi ukuthi kusukela esukini esezwa ngala siyeki ukunikhulekela. So ubeka izinto okufuna ukuthi labazama baphendukile bazazi. Ngoba kungenteka umuntu aphenduke ukuthi angazazi inhloso zikaNkulunkulu. Sinazo la eBhayibhelini uma sifunda verse 10 kule ncwadi yabaseKolose chapter 1 ukuba bagcwaliswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Into ebalulekile kakhulu umuntu ophendukile umuntu omusha osindisiwe oba agcwaliswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Ngoba kungenteka ukholwe kodwa ubungagcwaliswanga ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Uthe Jesu lapha uMateyu
umafundisa umthandazo uthi azokhuleka ukuthi intando yakho mayenziwe njengoba yenziwe ezulwini. Umuntu omusha ufanele la emhlabeni agcwaliswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu, hayi ufala kalo ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Nani balaleli, nani bantu abasha ezigodini zonke siphethe indaba ukuthi sihlose ukuthi abantu abasha bagcwaliswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Ngoba uma ungayazi intando kaNkulunkulu uzohamba ulahleke endleleni. Ziningi izinto ezidukisa abantu abasha omyatheni lesindisiwe eziyimfundiso ukuthi hawo kwakhanselwa kahle akwayithola idiva ngamanga ke lawo. IBhayibheli incwadi yabaseKorinte besibili isahluko 5:17 lithi kanjalo umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha mhla ukhotha Jesu phambi isandla uzinikela noma kusethendeni noma kuseholweni noma kusestadium usuke ugcwaliswa ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Yebo. Intando kaNkulunkulu uthi abantu basindiswe. Yes. Uma sifunda incwadi kaTimoteyu wesiqala isahluko sesibili sifunda uvesi uthi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu othanda bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ubuhlungu umuntu ongalazi iqiniso, umuntu omusha hamba hakeka nje ngezinto zayo emhlabeni ngoba intando kaNkulunkulu engayazi. Ngende kasengishilo ngathi umuntu uyasindiswa kodwa manje ufuna kakhulu agcwaliswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Okwesibili inhloso sokuthi sifundise abantu abasha sibe nenkozo zalo njalo ukuthi bahambe ngokufanele inkosi. Yes. Akusizi uthi usindisiwe kodwa benyawo zakho zemabatha. Funa uhambe ngokufanele inkosi nabantu babone uhambiso kwakhe. Basho impilo yakho ikholo nami ngiyakufuna khona ngifuna ukuqinisa lo ntombazana lo noma lesizwa lephila kanje uhambe ngokufanele inkosi. Manje Paul akubhale ebandla seKolose uthi ke lazi kumele hambe ngokufanele kodwa wazi uhambe ufanele ungazange wagcwaliswa ngokuyazi intando. That's right. That's right. Balekile ukuthi ugcwalise uyazi intando kaNkulunkulu. Futhi uma thi Jesu efundisa abafundi bakuthi intando yakho mayenziwe emhlabeni nasezulwini. Yebo. Intando kaNkulunkulu awuyigcwalisi ngoba kumnandi. Kwesinye isikhathi uma ufuna ukuyekisa izinto zakho lo zenzayo ikuyese imijolo kuyese ukuhleba kulezisondo kuyese yonke lento. Manje abantu abasha sivafundisela ukuthi bahambe ngokufanele inkosi. Kufanele inkosi. Ingabe semlonyeni. Kwagcwase sisho esithi ngesizulu. Yona ingoba ikhona emlonyeni. Kodwa bhala enyaweni. Inyawo sesikhuluma kunye. Kanti funa umuntombazana ube intombazana phakathi kwabantu. Yes. Ube insizwa phakathi kwabantu abangasindisiwe nabasindisiwe. Phila impilo esobala ebona ngabonke abantu. Hambe ngokufanele inkosi. Yebo. Kwesithathu engikuthole kulamavesi encwadi yabaseKolose siyabona kwesithathu ukuba umuntu omusha masesindisiwe kufanele athele izithelo. Izithelo phela ezinhle. Nasebandlela bezithelo ezinhle. Nasemphakathini abenezithelo ezinhle. Konke nje umuntu omusha abe nezithelo ezinhle. Manje hayi sifisa abantu abasha athele izithelo emsebenzini yonke into leyo. Enkozweni, ekuhlabeleni, ekufakazeni, ekunikeleni, ekugcineni yonke insando kaNkulunkulu abe incwadi
efundwayo kumnandi kuba umuntu omsha lo sogcwalisiwe mokuyathi insando yaNkulunkulu kaNkulunkulu manje la kuze sibele mhlangana nabantu abasha sibafundisela ukuthi bathele izithelo yebo emsebenzini yonke mihla kaNkulunkulu okunye kwesine engithanda futhi sibe sikubuke kuleli verse abaseKolose iverse 3 sesilo sila ku verse 10 na 11 kukhona ukuthi ubabathela izithelo emsebenzini yonke elungileyo nomsebenzi wenkosi kodwa kuyedlula lapho yeah ufuna ukuthela imisebenzi kuyo yonke ekuhlabeleni ekufakazeni ekugqokeni umfundi umuntu omusha hey kuyokudabukisa kakhulu uma ubona abantu abasha indlela asebashiphe ngayo namhlanje bantu begqoka ngendlela ongasayazi ukuthi ikholwa noma yini uvela ubone nje ukuthi hayi cha lo phela angithina sencodile zakhe ukuthi ukhona wesifazane wayecobisa kosifele manje bakhona abantu bagqoka kanjani nemakholwa athi sindisiwe emlonyeni ukhuluma kunye kodwa igqoka kwakhe kusho kunye ikholwa kufanele habe ngokufanele inkosi lithele izithelo ekumazini uNkulunkulu number 4 hey ukuba bakhule yes ekumazini uNkulunkulu ku verse 10 na Petro 3 verse 18 kuyadlula ekwazini iBhayibheli kufinyelela kuzimiseleni impela uNkulunkulu uze ukhule ekumazini uNkulunkulu that's right hey umuntu okhulile uyakwazi hamba thatheka nje ombukhulile khulile alo hamba yengeka ngoba ukhulile alo yengo labantu bathi ufuna kwakhazelwa kahle uma umuntu uyisidale shisha alwesishe udlula konke noma usigebengu noma uyini wonke abayisidalwe esisha ube umntwana kaNkulunkulu osindisiwe lapho uhlethi khona lapho uhamba khona emsebenzini esikolweni noma phi lapho khona ube incwadi efundwayo yaziwa ngabantu bonke ukhule kumazini uNkulunkulu kuyabetha bahlobo bami yebo kuyabetha impela bantu abasha nani balaleli bami endaweni zonke ngibona kusesekulesimo lesibe sinje sanamhlanje ube sikhule yeah ekumazini uNkulunkulu ngibonile kakhulu ke kulethi isukwana nje njengoba ngathi sivalekile emakholo ngathi athola impesheni athola leave bavakashelana kanti ufuna sifuna insando kaNkulunkulu yebo uyazi into akona ufuna ukwazi iBhayibheli wazi amavesi ngawazi amavesi so uGenesis uphuma esambulweni so esambulweni uphuma egcineni kodwa kunokusiza lokho umuntu agcwalise nguyazi intando kaNkulunkulu that's right hey bantu abasha hey Nkosi yami ngiyakhala mangibona abantu abasha ngendlela sebayiyo ngendlela sebashiphe ngayo ngingasho ngananazi ngithi abantu abasha namhla esiphila nabo bashiphe njengamakhabishi asengisemakethe wonke umuntu uyafaka phathe nje umphatha phatha ngoba ushibhile wena uyincwadi lapho hamba khona yeah la uphila khona kuvela kwakho nje ufuna ube incwadi efundwayo niyaziwayo legqoka kwakho ungagqoka kunye nje umzalwane yes thole umuntu ngendlela agqoke ngayo hayi iyajabukisa impela uze nje umlomo uthi nguyikholo omnye umuzwe ngoba ekhuluma ngathi ilimi sothi yikholo lela hayi funa nenkambo yakho isho kumazi uNkulunkulu
ukukhule kumazini uNkulunkulu ungagqokisa ngisho abantu na uzibone nje before uphuma ekhaya kuthi hayi ngiphumile. Ngiyakhumbula ngomnyaka ngikhona lapha kwaNyamazana nganikela omunye umzalwane enginikelela na isude esafari wathi ngelinye ilanga sengithi ngiyigqoke phela liyashisa ilanga ngihambe hey ngabona isimangaliso bakwethu bangikhutha bonke abantu bathi hayi wena awufuni ugqoke sethi nje kulamalanga phela bengifake emateki njengoba ngiye lapho kwaIsrael ngase ngitheke emateki kwakhaba omunye umuntu waseJozi ePitoli wathi hayi mfundisi lokhu akusikwakho ni kwethu sengabona ukuthi kanti ekholweni nasifuna sihluke Yebo. hayi ngayeka lela le tracksuit yami ngayithenga buya la ekhaya ngabuya sengathi ngihamba ncunu kuthi yashonaphi yalahleka ngiyathi yaphela kuphi sengiyofika ngibuthe mangathola ithuba ezulwini ngibuthi le tracksuit yamanje uzwa ngoba yalahleka endlini kodwa abantu bakhuluma ukuthi lento engigqokile ayingifanele la eBhayibhelini Paul ufusela abazali baseKolose obe bakhule kumazini uNkulunkulu Yebo. hayi kwazini amavesi hayi kwazi iBhayibheli hayi kwazi ingoma wakhona kodwa akwazi ukuhlabelela ahlabela impela kahle kakhulu kodwa la kuyendlula ufuna uyazisise intando kaNkulunkulu athi Paul incwadi base kaTimothy lokuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu othanda bonke abantu basindiswe Yes. bafinyelele ekulazini iqiniso manje siyedlula kulo number 4 kube bamazi uNkulunkulu bakhule kumazini uNkulunkulu siya ku number 5 hey number 5 nayo kungathi uPaula uyabona ukuthi unumber 5 lo ubalulekile emakholweni siyazi ngento ngemvelo yabantu uma wakhile ekhaya ubese ukuthiwe akulanda inyanga ithi uqinisele ekhaya manje la uPaul sibaqiniswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu Yes. hey qiniso kuyazi into kaNkulunkulu ahambhayiza ahamba uthatheka ahamba ulahleka uma ugcwalisiwe ngokuyazi intando kaNkulunkulu qiniswe uma useJesu ethi asawuhamba emhlabeni khuluma nabafundi bakhe uthi hlala eJerusalem nize lambathiswe amandla wababona ehlezi nabo iminyaka emithathu waphila nabo babona badlala ukudla bena yonke izinto babona izimangaliso kodwa akavuma ukuthi abahambe bengalindelanga isiphiwo sikaMoya Ingcwele. Yes. Ngathi nezenzo zaapostoli isahluko ka1 verse 8 uthi siyakwaliswa nekwaliswa ngokwamandla kaNkulunkulu. Kwase uMoya Ingcwele othi noma behlangana nezinkinga sibaqindezela asho Paul lapha wathi athi noma sinyuswa phansi asitangani noma sizwani asiphelelezeni bakwethu siyazi ukhona wasibizayo Yes. noma singezwani siyahleka emhlabeni Yes. umuntu omusha usindisiwe kodwa phikelela imisibindi ungesabi ukhona Jesu unawe ulingisa umfana uDaniel uDaniel lapha eBhabhiloni inkosi yaseBhabhiloni sokuthola ukuthi kufuneka abafana abahlakaniphile ngiyithanda indaba uDaniel 1 verse 8 athi kepha uDaniel Yes, Lord. kepha uDaniel Yes, Lord. Yes, Lord. wasimisela Simisela, ukuthi yeah. angasingcolisi Yeah. emsebentini
yasemhlabeni. Wathi mise Daniel uthi angadli lokudla lokhu babanikwa kona lapha kwakukudla okuphezulu manje. Nitshwala ngathi bebukhona. Inkomo nenyama besihloliwe. Kodwa Daniel wathi misela kuthi angathi ngcolise. Ngoba Israel esazi uma ngithunjiwe ngumIsrael nongezwani noma ngila eBabylon ngumIsrael ngeke ngizingcolise. Walingisa uMoses uma sifunda ngathi yamaHebheru lithi wakhetha ukuphathwa kabi kunobathokoza esikhashana eGibhithe. Khetha ukuthi nxa ahlupheke nabantu baNkulunkulu wabonisa lokuthokoza asemhlabeni lengceba asemhlabeni into ephelayo yaphela bakwethu ingceba asemhlabeni. Manje siyafisa ukuthi abantu abasha bethu bonke bamazisise uNkulunkulu bagcwaliswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu, bahambe ukufanele, bathele izithelo, bakhule kumazini uNkulunkulu, baqiniswe nokuqiniswa ngokwenzando kaNkulunkulu. Siyendlula siya kusihloko sesigcini sika number 5 noma number 6. Sesibona ukuthi number 4 ithi bakhule kumazini uNkulunkulu. Number 5 kuba bakhuliswe baqiniswe ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Isihloko silandelayo engifisa impela ukuthi bantu benkosi bamazisa uNkulunkulu yilese sisithola kuye incwadi yabaseKolose esifunda ukuthi wabaqinisa ukuyazi intando kaNkulunkulu bathele izithelo ezinhle emsebentini yonke elungile bakhule kumazini uNkulunkulu. Ngiyajabula kakhulu kusakatela abantu abasha abafunda le ndaba kungathi inkosi ngabasida ngiyafisa kushona ngagcina ngako kule ndaba yami ngona befundisi bakhethe eceleni kwami yini sifundise abantu abasha sijongene ukuba babe ngcwele ukuba bangabi nesici uba bangasilalelwa ekumazini uNkulunkulu ukuze babe nenkambo lenhle. Usumsayi imbusisi nawo mlaleli nawo lalele nasi indaba kubona isihlupa kangaka sehla senyuka nje sifuna abantu abasha babe ngcwele bangabi nesici bangabi namacala ukuze babe nenkambo enhle phakathi kwabantu nabantu bafunde kuwe ube nenkambo lenhle bayibone inkambo yakho ungagcina ukufakaza uthi usindisiwe phila impilo esobala Jesu singaniya makhanyi kweni phambi kwabantu kuze babone uNkulunkulu bamdumise. Inkosi ukuthula ibe nayo. Hayi kubalale bafundise ingcoko yami angiphosela kini. Seningayisho nani niPaul. Cabanga ukuthi la singaba nombuzo babe kweqala nje ngaphambi kokuthi kuphawuleke kanganani ukuthi lo munye uye asho umuntu omusha athi hayi mina sengisindisiwe moya lwengcwele utangifundzisa. Ngabe singayilungisa sithini kubantu abasha lokho babe uma ngabe nje savela ngalele ukuthi moya lwengcwele utangifundzisa. Uthi nimfundise anikhumbuze akugcini sekufundisa kuphela fune kube khona lotakufundiswa. Sibekwe la sithi sibe bafundisi uthi iBhayibheli lithi uNkulunkulu wenze ebandleni wakhetha abashumayeli abavangeli abapostoli abafundisi. Umuntu ufuna ukufundiswa ngasho ukuthi wena uyikholwa kodwa ubangati ukuthi ufundisekile. Ngelinye ilanga ngibona omunye umzalwane ngoba ngiyakhula phela ngiyabona
lo mzalwane uyazini ukudla uma umbutho esemzalwane wazonza kangaka nje kwende njani uthi hayi ngifuna ngiyakhuleka nje ngifuna intando yiphi ngofuna uma inhloso ngiyeka kudla nje ngifuna lokhu nalokhu uze ukubone ukuthi iyaphenduleka ungathi ubulala ngendlala ungathi uthi bulayelani fundiswa uyazi intando kaNkulunkulu uhambe kufanele inkosi ukhule kumaseni uNkulunkulu uthele izithelo emsebenzini emihle kuyevakala siyabonga kumholi la umfoka Masilela lo khulumayo siyabonga kakhulu ngiyayiva le okhuluma ngayo umfundisi Gininza mawuthi ke uthi lo mzalwane uthi lo muntu omusha ngisindisiwe moyo longcwele utamfundzisa Yes. ngicabanga ukuthi masibuka iBhayibheli yamfunda Samuel wahluleka Samuel uyabona ukuthi kwakudinga ukuthi umprofeti lo Eli abuyamchazela ukuthi kwendakala Yes. ngoba noma ngabe bekuthiwa moyo ongcwele ngathi wahluleka ulele endlini yaNkulunkulu uphakathi endlini yaNkulunkulu uyeva kahle ukuthi kubitwa yena kukhulunywa naye kodwa ke kumnyama ka understand usikwendakala wasinga ukuthi kuze kube khona lo tawudrilla lento lekayivako ukuthi yini lento lendakala so ngifuna ku-add kuphendula into ukuthi makuthiwa moyo ongcwele utangifundzisa very dangerous mawutawuthi utawufundiswa ngumoya ongcwele usafika kule ndlu yokholwa ngiyabekisa very dangerous utawufundiswa ngumoya ongcwele utawuthatha yonke into leme phambi kwakho bese uthi ngumoya ongcwele uyadzinga ukuthi kube nebantu lebatawuma phambi kwakho lebebenesikhathi naNkulunkulu badrille izwi nentando kaNkulunkulu ngoba utawurela kumoya ongcwele utawuba ukuthi kwela abaningi kakhulu ngale nto yamoya ongcwele buka nje Samuel walanyelelwa inceke kaNkulunkulu eduze ukuthi lalela ke uma kubita lo muntu bothi ukube bekeme kule nto yokuthi ngidawufundiswa ngumoya ongcwele asathi ukuthi ngabe kuphi namhlanje kunephuzo elithintwa ngumholi lapha elithi ukuze bagcwaliswe ngokuyazi intando. That's right. Kwase kwangena legama lokwazi ngeke wazi ungafundanga njengoba lo mzana akhuluma indaba ukuthi nigcwalise ngokwazi fanele kube khona ofundisayo ngeke ube nolwazi ungafundanga uma uzothi ke wena ngumoya ongcwele ozamfundisa ngiyabuyela lapha uzoba nenkinga ngoba ezinye izinto ungenzeka uze kumushe ngendlela okungesiyona. That's right. Yeah. Then ke udinga umuntu ozoma phambi kwakhe akunikeze direction. Siyakhola ke umuntu omusha kuthi uyayiva lenzaba nanamuhla kusakhazwa ngalokubaleka kokufundziswa kuyakhomba umuntu omusha kuthi ngeke waphumelela ngaphandle kokufunza la uma kusakhazwa ngaleti ukuthi kubaleke ngani ukuthi ufundziswe kuye kwase kuvelile lokuthi kugcwaliswe ngokwazi intando kaNkulunkulu kwase kuba nala kuthiwa uhambe ngalokufanele. Ngiyafuna nalapho bafundisi bami nemholi ukuthi sokuchazwe kahle ngalokuhamba lokufanele ukuthi la kuhambeni ngalokufanele kukanjani timpawu talokuhamba ngalokufanele kanjani. Mfundisi uma ubuka kuna statement lesinemandla umholi lake wasisho wathi manje umuntu omusha ngeke ahamba ngokufanele inkosi angazange number 1 agcwaliswe ngokwazi intando kaNkulunkulu. Ngamanye amagama into letshintsha khamba komuntu omusha kube ngilokufanele inkosi ngilokugcwaliswa kwakhe ngokuyazi intando kaNkulunkulu. Endeke intando kaNkulunkulu ibanzi ijulile. Ngeke umuntu omusha wayifinyelela ngokuphelele ngelanga elilodwa kuthatha isikhathi kuyifinyelela ngokuphelele ngoba izwi likaNkulunkulu lilonke liphelele iBhayibheli ligcwele intando kaNkulunkulu. Uma ufunda uthola lokuyintando kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufunani yini elindeleke kimi elindeleke kumuntu omusha ulindeleke kuphila impilo enjani konke kwambulwe uNkulunkulu ezwini lakhe kulotshelwe ukuze lo olifundako
agcwaliswe ngalokuyazi intando kaNkuluNkulu. So yabona ke ukuthi kunalento eshiwo indoda yaseTopiya. Kuqhamuka uPhilip ugibela enqoleni ahamba ngayo. Uyafunda siqeshane eBhayibhelini kwangathi siqephu sencwadi kaIsaya. But lento ayifundako akakhona kuyi-understand ukuthi thini uyayifunda yena kodwa lento akayivisisi ukuthi likhuluma ngobani kwenzakalani kuhambani. naPhilip nafika uyambuza ukuthi lento ifundako uyayiqonda yini. Uthi ke yena ngayiqonda kanjani angekho ongichasiselayo. Ngamanye amagama umuntu omusha udinga ukuchasiselwa yonke into kwasona lezemzem sendaba esithi agcwaliswe ngokuyazi intando kaNkuluNkulu. Iproblem kumuntu omusha uma kwayona le ingakachazwa ukuthi kushoni kugcwaliswa ngentando kaNkuluNkulu. Ngingagcwaliswa kanjani ngokuyazi intando kaNkuluNkulu? Yizinto lezi lekufanele achasiselwe zona ukuze akhone kufinyelela la agcwaliswa khona ngentando kaNkuluNkulu. Bese ke lokho kutshintsha nalendlela aphila ngayo ahamba ngayo. Ngiyacabanga kwevakala balaleli nani bantu abasha sethubele lihle kakhulu. Baningi abantu babuye ezikolweni zeBible school kodwa umuntu akathi lutho. Ngomunye unyaka simema omunye umshumayeli utoshumayela washumayela impela saze sathatheka ukuthi awuyayathi insado kaNkuluNkulu. Sesiyamcela singaphinda abuye atoshumayela thothi ufuna wazi incwadi Absalom uthi ngisukelene eGeshuri wasilenda okunye akakazi lutho akafundiswanga ngensando kaNkuluNkulu ibanzi intando kaNkuluNkulu akuyona into yinye nje phela ungaye esikolweni kodwa uphuma ungayathi futhi umuntu othi ufunda emavesi lokoshumayela awuyazi intando kaNkuluNkulu. Funda ivesi udle likwakhe khonto lishumayela abantu. Kule minyaka eminingi sengihambile angisengakaneli mina kuthi hayi sengahlala njengakhonza ngoba sengiyalathi iBhayibheli ngile futhi isikole seBhayibheli ngahlala iminyaka emithathu hayi angisadingi lutho kodwa ngaya naseGibhithe ngaya nakwa-Israyeli ngaya naseGetsemane ngaya naselwandle olubovu hayi kodwa kimi namanje nje ngisemela ukuthi uma ngathiwa nje hey asihambeni eGibhithe ngaqala mina ukubhalisa ngoba ngiyile kodwa kusekhona okusalele emuva ngoba mose ngiyakhula ngiyazi. Nokusho ukuthi bantu abasha kubalekile impela ukuthi ufunze. Lwati lubalekile kakhulu empilweni yakho. Bafundisi iyaqhubeka lenzaba umholi lekakhuluma ngayo la bathandekayo. Njengoba afunzile lapha kubasekolo sebeqala from verse 9 to 11 kunalenzaba la yezithelo nokukhula. Ngiyacela nalapho bafundisi bami senithi nje kwanza ukuthi lo muntu omusha sesekhaya atibone naye ukuthi tithelo akanado noma ke kuyaqhubekeka tize tibe tiningi tithelo endleleni yokukhola nalokukhula sesikubeke lokukhula ukuthi ngikuphi lokukhula lokudzingekile siyeva kona ukuthi ekumazini uNkulunkulu kanjani uma ufika mfundisi ekholweni noma ungumuntu omusha yebo phela vele ufike ekholweni awati ukuthi usuke ungathi ukuthi uNkulunkulu kunetinto letinye lekathifuna kuwo ufike nje waphakamisa Satana wamukela Jesu waba sidalwa lesisha ku-right lokho kodwa manje uthi ke lo mzalwane nikhule nasekumatini uNkulunkulu belungu bathi ngema-dynamics ke lapho ekumatini uNkulunkulu sicu sakheke manje ekumatini uNkulunkulu ukuthi usebenza njani one lenye category le tindlela takhe utenda noma ungeke ukuthi icethe kodwa
lokumathi ngulokwathi uNkulunkulu uyasebenza nangalendlela uyasebenza nangalendlela futhi aphinza futhi asebenze ukuze uma kwendeka letinye tetinto ungahlehli ngoba ngesesikhathi angakwendela into uNkulunkulu lesabeka ke impela sikemegeme senza uhluleke nokuyethwala lento lekakubusisa ngayo so lokumathi ukuthi uyahamba asebenze kule level lengaka aphinza futhi asebenze ngelevel lenjalo aphinza futhi ahambe athule angakhulumi ngesesikhathi akhulume ngalesinye isikhathi kube mnanzi ngalesi sikhathi kungabi mnanzi unjalo nje ngoba nangu phela uvumela bafana bemaHebheru bayisithandweni somlilo uthawuthi yini ke leyo uthawuthi yini ke leyo bekholwa basemandleni labafana basemandleni bekungafanele baye emlilweni bangamajuda bekungafanele kodwa babasela umlilo ma dynamics aNkulunkulu khule kumatini ukuthi angangifaka nasemlilweni ngamanye amagama uNkulunkulu umfundisi ufuna ukuveza ukuthi uyakuvumela ungene esimeni wena bongacabanga ukuthi ungangena kiso ngoba efuna ukukufundisa elinye iside lakhe ukuthi yena ungubani kwesinye isikhathi uNkulunkulu siye simazi ngalendlela ubaba bekasho ngako yamavesi kuphela singamazi uNkulunkulu ku-action manje kwesinye isikhathi uyasiyeka uNkulunkulu singene kulezimo zobunzima ilingo ukuze sizombona uNkulunkulu onamandla ngibekisa njengamanje singumhlaba wonke sibhekenene nasi ubhubhane lokhona kodwa akusho ukuthi uNkulunkulu akekho uNkulunkulu ukhona ufuna thina simazi ngenye indlela futhi uNkulunkulu uthi noma kunje emhlabeni yena unamandla phezulu kwalesi simo ngoba umuthi uyalandelela ubona abantu bayaphila bayamangala nabanye ukuthi baphila njani abantu uNkulunkulu osebenzayo ukuphilisa abantu ukula ekumazini uNkulunkulu sisho into efana naleyo ngingamazi nje nangithandaza kuphela kodwa ngimazi naseyintweni ejulile njengoba ubekisa sibekisa ngabafana bamaHebheru khona lapha eBabylon kutholakala uDaniel uthathwa ufakwa emphadweni wamabhubesi kodwa uNkulunkulu wavela kuDaniela esephakathi emabhubesini akavelanga sesephezulu lithi iBhayibheli laba abamphosa amabhubesi abadla baseza kodwa yena waspend usuku bonke namabhubesi akazange amenze lutho uNkulunkulu wethu simkhonzayo njalo ngamanye amagama mfundisi Dladla zonke izimo ezimehlelayo umuntu omusha zichaza uNkulunkulu kuye ukuthi ungubani uNkulunkulu nawufunda eBhayibhelini bathi ngJehova Belparism bamnikeza leligama ngenxa yokufohla afohlela ngaka uDavid ngamanye amagama onke amagama anikezwa uNkulunkulu bamnikeza ngokwezimo asuke azibonakalise eyizo ebantwini that's why uPaul eshinte powerful kwabase Philip chapter 3 uverse 16 noma 14 lithi manje ukuze ngimazi yena ukuze ngimazi yena that is very powerful kumazi yeNkulunkulu noma ngabe usesimeni lesinjani kodwa leso simo asimambule senze ukuthi wena uphume kuleso simo uyabo iAfrica iSouth Africa umhlaba uyophuma kule storm so nenye idefinition le very powerful ngaNkulunkulu siyobe uNkulunkulu singasamchazi ngendlela ejwayelekile le storm siyosinika enye inkazelo ukuthi kahle yena ungubani angisho lapha kuMatthew kufika lo mbuzo uJesu uhamba nabafundi bakhe kufika laba buza lo mbuzo ukuthi bathi abantu ngingibani nina nithi mina ngingibani that's right yes bayachaza bayasho ukuthi abanye bathi uEliya abanye bathi babala onke amagama babalayo uyandlula lapho Jesu so uthi nina nihamba nani nina nithi mina ngingibani uthi nya kodwa khona ophendulayo uSimon Petro uma Petro aphendula athi wena ungogqotshiweyo kaNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu
uthi Jesu yephethu wena lento iphendulayo into yambulelwe lento Yeah, ayiphendulwa noma ubani ihlakalo leyo ngamanye amagama uJesu bekade angifuni ukuhamba nani ningangazi ukuthi mina ngingibani ekukholweni umuntu omusha kufuna amazwi lo ahamba naye amazwi uthi ungibani ngoba uyavela uNkulunkulu eyimeni ungavela kulesi simo umnikeza igama uJehova ofohlayo ungavela kulesi simo uJehova ophumelelisayo azabe nalamagama ukuthi uyabonelela ingoba ubonakala entabeni yebo that's right ekumazini nekhulu ekumazini yebo ningemi ndawonye njengoba ingane mayizalwa icala yiswane zonke le stage lezi zaziwayo nakuNkulunkulu kunjalo ufika kunezinto ongayi-understand uhambe ube neminyaka ube nezinto oyiqondayo uze athi Paula size sifinyelele ebudodeni opheleleyo uyabo into ekhashane la sikhona khona nebudodo opheleleyo kodwa yila uNkulunkulu afuna sifinyelele khona kungenzeka njalo si miles away nalo budodo ophelele kodwa uNkulunkulu ufuna ibandla abantu abasha but shift as long as we live si move towards ubudodo opheleleyo ngila uNkulunkulu asifuna khona asikhuleni bantu abasha kuthiwa ufuna umuntu omusha akhule njengoba kukhulunywa ngalokukhula kusho wena ukuthi manje ngibuke kuthi uyabekisa lo mnye umfundisi ukuthi kuchaza njengemntwana nakatalwako nje kufuna abonakale kukhula nawe ke umuntu omusha ekhaya kubonakale kukhula usekhona kuleli vangeli nasebandleni qwaliswa ngokuyazi intando kaNkulunkulu uthela izithelo uhambe ngalokumfanele uNkulunkulu ukhule wendlula uqiniswe ukuze utokhona umuntu omusha kuma kulendlela noma uqhamuka siphi isivunguvungu ube nolwazi nendlela yokukholwa ngiyathi ukuthi asibonge uNkulunkulu bazalwane ukuthola ithuba lobahlale phansi sixoxe ngale ngxoxo yokukhula ibalulekile kakhulu ngiyafisa impela ukuthi emabandleni ethu sonke endaweni zethu sonke sikhule ekumazini uNkulunkulu ngibonela kunye kulesikhathi lesi nakuyo lesimo lesibhekene naso ngiyangakhula ngabona si abaningi bahlupheka babone uhulumeni ngothi yabapanisha noma uyini abendluli ukuthi kuze kube nalezi zinto ezinje kwenzekeni okunye silahlekelwe kuyazi intando kaNkulunkulu ube siyazi intando kaNkulunkulu ngabe kudala lekhona leseyiphelile saya kuNkulunkulu onke amabandla zonke into siyeke sekugcekana sekukhulumisana kabi sibone ukuthi sinesingcono nabanye abantu sonke sibe ngabantwana bakaNkulunkulu sisho ngisho njalo mangikhuleka ukuthi Nkosi sikelele Afrika umhlaba wonke ubuyele uNkulunkulu umazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wenza noma yini ngisho njalo balaleli inkosi yokuthula ibe nayo